Tokyo Olympics 2020 chanchin thar langsar zualte ngai thla in India zin kong ithlir ho le ang u Indian shuttler tha PV Sindhu chuan mecha singles a bronze medal ora heti hian India chuan Tokyo Olympic medal pahni alave ta a tin Assamese boxer Lovlina Borgohain chuan semi-final a thlen to awangin bronze medal adong don ti achiang to boka heti hian India chuan medal pathum tal an la don ti achiang ta ane kumsang ni le somparuk Rio Olympics a khan kan hriat angin India chuan medal pahni chi ala thei a Cholnia bronze medal in chuna in khela PV Sindhu chuan 21-13 21-15 in China shuttler world number 9 ni mek hi Bingjiu chu anea heti hian India mecha zinga mi malin ti siakna Olympics medal pahni dong thei om chun PV Sindhu hi anita a tin hebaka hian Indian zinga mi malin elna a Olympics medal pahni dong thei pahni na ani chia bok ani kan hria thewangin Sindhu hian sangni le somparuk Rio Olympics khan women's singles a silver medal alo or to bok ani kha he medal hian min ti hlim em ani achan chu hunrei tak chung rim taka kalo tho to wang ani chuti lain karil ruwa phir hle a bronze medal kalak the wang hian kalom em don nge final thlen theina hunrem chang ka bo pelawang khan kangui jok don ti hi ti in kumsom ni le paruk mi Indian shuttler PV Sindhu chuan in khelbana asoi ani PV Sindhu hi Indian badminton player ropui beranga chiarani fo to dona World Championship gold medal hian lola to ni in April sangni le som pasari phei kha chuan World badminton ranking a pani na hial ani pha ani kumsangni le som pani khan kumsom le pasari mi chawni in WBF World Ranking top 20 a alang theya tin Chinese shuttler tha Zhang dota khovela World Championship medal panga emo ayatam la thei om chun ani bok ani hockey lampang I thlir vele thungang tukin dar sari khan India mi pa hockey team chuan semi final a world champion Belgium chu 2-5 in an hne lo voiriat Olympic champion ni to India mi pa hockey team hian tunhai record an nei chle maya kumsomli nuwa final thlenna hunrem chang nei ma se kumsang ni le som pariat world champion laka dolzorin an zor thung ani hein khel hi February sang ni le som pakwa FIH Pro League a Belgium 2-3 a an hnelo nuwa Belgium an tumle masak ber ania semi final a hian India hi chakzolo ma se bronze medal in chuna in khela Germany le Australia in khela chaklo jok ninga nia an machon do nani tunhaya India mi pa hockey team che dan en chuan tuntum Olympics hi India tan chuan Olympic thatak ani thawa New Zealand Germany Spain Argentina le Spain te India mi pa hockey team hian an hne thei ani he semi final in khela hian top scorer ni mek Alexander Hendricks chuan Belgium tan hat-trick asiama tin John Domen le Loic Luipert ten Olympic silver medalist Belgium nilai tan goal khat ve an thun bok ani India tan hian Harmanpreet Singh le Mandeep Singh te chuan goal khat ve India tan an thok chuak ve bok ani India hian kumsang kha zakua somriat Olympics khan an gold medal nung ber an lo or to a tuntuma gold medal be se viau ma se Belgium in chu be se na chu anti top sakta ani hein khela hian Belgium chuan penalty corner atangin goalie lai mai an thuna hi Belgium game plan fu wang ni in alang ani hein khela hian Belgium hian Indian circle lama lu thuaya Indian player te pressure peka penalty corner lo chwa kha an tum lian tak ni in alanga hi an lo tim pui hle ti chu penalty corner somle pali lai mai an lo chwa dana tang khan alang chiang hle ani hetila hian nimin khan mizo nula la rem siami martelna Indian mecha hockey team chuan quarter final sa team tha Australia chu 1 nelin an hne a voi khanna tan Olympic semi final an khel do nani quarter finals in khela India ma ding
Australia hi world number 2 nilai ni in lian viau ma se India meche team te tho ho na le tumna aturu hle maya minute som ni le pani na Gurjit Kaurin penalty corner atanga goal a thun chu team thalaka hian an hum him zo wani India meche team te hian naktu ka team tha Argentina semi final a hian an machon le don ani boxing lama kalvele thungila Indian boxer tha Lovlina Borgohain chuan meichia 69 kg sa bronze medal adong don ti achiang ta ani hian naktu ka world champion nilai Turkish boxer tha Busenas Surmeneli chu semi final a nek dona eta hian a chakani ngat chuan Indian boxer zinga silver emo gold medal dong masaber tu ani don ti na ani Country Chewangin Vijender Singh le MC Mary Kom te chuan Olympics boxing a kumsang ni le pariat le sang ni le sompani khan India tan bronze medal an lo nek chuak to a an ni aya medal la hluzok an la omri lo ani he Assamese boxer tha Lovlina hian a career bulam pang chu Muay Thai lama tanin boxing alu chil nuwa ero mason na anei thale maya tun Olympic a po hian Indian athlete te zinga beise omber po lani tin Lovlina hi tuna hian kumsom ni le pathum mi chau alani nge ani boxing lama hian Indian mi puiten beise na sang takan nga Indian boxer thate an chefu tok lo hle maya men's 91 kg quarter finals a Satish Kumar chu Uzbekistan boxer tha Bakhodir Yalolov laka knockout in achak lova tin heba ka hian July ni somni le pakwa khan women's 51 kg round of 16 in neka Mary Kom chu Colombian boxer Ingrid Valencia bronze medalist 2016 Rio Olympics laka 3-2 in split decision a achak lo to boka hei hi MC Mary Kom ina Olympics a khel nunung ber turani nge ani tin athletics lampanga hanlu le zoila women's 200 meter round 1 heat cha Duti Chan chu pasari na oma 23.85 seconds ania tin heba ka hian overall a somthum le pariat na ani bok ani tin women's discus throw final a Kamalpreet Kaur chu parukna ni in a best throw hi 63.70 meters ani sila inka siak lampanga po India result athalo hle maya 10 meter air pistol men sa hian Saurabh Chaudhary chu final a pasari na ania tin Abhishek Verma chu qualifying a knockout ani boka 10 meter air pistol women sa Manu Bakar chu qualifying a knockout ania tin Yashawini Singh Deswal chu qualifying a knockout ani bok ade Olympic Baurua Kalzela Indian Railways chuan an athlete ne na poisa fai an pek za turan puang zar ve ta a Indian Railways hian gold medal la an athlete ne na crore thum an pedona tin silver medal la ne na crore ni cheng nuai za ni an pedona tin bronze medal la te ne na crore khat India poisa a cheng nuai za an pedon bok ani July ni somni le pathuma tran Tokyo Olympics a hian Indian Railways te hian infiammi an tir hnem hle a Indian contingent a hian athletes somni le panga lai mai an tir theya tin heba ka hian coach panga le physiotherapist te han tir bok ani Ministry of Railways when athlete mai ba ka hian coach te po an che thadana zerin poisa fai pe kanin tiama coach zinga an player te gold medal lak pui theian omani chuan Railways hian cheng noi somni le panga an pedona tin silver medalist cherchuak thei coach an omani chuan cheng nuai som ni an pedona tin bronze medal la tu coach ne na cheng nuai som le panga railway sian an pedon bok ani tin hei ba ka hian medal la phalo coach te po railways lampang hian lom puina poisa fai an pedona coach zong ne na hian cheng nuai sari point panga railway sian an pedon ani heti ni takawang hian Manipur richoi chak Mirabai Shanu chuan asum lak lu apei pung le don ni in alang ta a ani hi railways athlete ani awang hian railways atang hian silver medal ala ka wangin cheng nuai zani dang adon bel don ti na ni Mirabai Shanu hian
an state sarkar atangin cheng nuai som alo dong to atin sarkar lai pui atangin cheng nuai som nga adong to boka hebaka hian Indian Olympic Committee in cheng nuai som an lo peto boka tin hebaka hian Manipur sarkar chuan Assistant Superintendent of Police Sports an lo peto bok ani kha